Dobro večer, poštovani gledalci. Gledajte Oko, ja sam Zoran Stanojević. U seriji naših razgovora sa liderima parlamentarnih stranaka u Srbiji večeras je gost Oka Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove. Gospodine Draškoviću, hvala što ste došli u Oko. Recite mi, je li SPO i dalje u vladajućoj koaliciji ili ste je napustili? Srpski pokret obnove je u vladajućoj koaliciji za Evropsku Srbiju. I maksimalno nastojimo da se koalicija drži Evropske Srbije. Neko bi rekao da su posljednji događaji posljednjih dana nekako govorili da pevate van sinka ove koalicije, odnosno da postoji nešto, da na neki način izlazite iz hora. Pa to pevanje izvan kursa za Evropsku Srbiju ne dopire od Srpskog pokreta obnova, a ima ga puno u vladajućoj koaliciji. Zašto ste onda ministru Srećkoviću, odnosno zašto ste ga upozorili da mora da sprovodi politiku stranke u vladi? Pa zbog toga što je on kao član Srpskog pokreta obnove i neko ko je ministar u vladi ispred Srpskog pokreta obnove obavezan da sprovodi program Srpskog pokreta obnove, što on ne čini ili nije činio u nekoliko drastičnih slučajeva, da zastupa taj program na vladi i da zastupa program, a to je evropski program, usvojen na posljednjem saboru Srpskog pokreta obnove i u javnosti. Kad pravite koaliciju, zar se ne odričete dela svog političkog suvereniteta, pravite jedan kompromis upravo da biste se uklopili sa svima? I samim tim odustajete možda od nekog dela vašeg programa koji je neostvariv u zajednici? Pa ko ćete veće odustajanje i žrtvu od prihvatanja koalicije Demokratske stranke sa Socijalističkom partijom Srbije? To vam nije prva koalicija sa Socijalističkom partijom Srbije? Nije. Znači, prave se veliki ustupci i kad je god trebalo u nekom višem interesu praviti takve ustupke, Srpski pokret obnove ih je pravio. Da, ali sad da se vratim na ovo pitanje. Dakle, odrekli ste se dela tog suvereniteta, a ipak zahtevate od ministra Srećkovića da se čvrsto drži programa stranke. Tako je. Da se drži programa stranke, dobio je posljednje upozorenje i sad sve zavisi od njega. Ali možete da kažete šta je to ministar Srećković po vama radio što nije u duhu programa stranke? Zaista neko ko gleda sa strane... Nemojte da trošimo vreme na to, neću vam to reći iz ovoga razloga. To je što to dobro zna svaku Srpskom pokretu obnove u predsjedništvu i što to zna i ministar Srećković. I juče mu je to posljednji put rečeno da više ne smije da nastavi tim putem. I to je to. Ali izašli ste sada, nikakvih problema nema šta se dešava u samom Srpskom pokretu obnove, to je stvar stranke. Ali kad je neko u vladi, onda se to tiče svih građana, imaju pravo da znaju zašto se nekome zamera i šta on to radi što nije u duhu njihovog pre svega interesa. Ministar Srećković je u vladi zbog građana Srbije. On je u vladi zato što je taj kolač dijaspore zapao Srpski pokret obnove, ali on upravo na tom terenu je napravio, kao i na nekim drugim slučajevima, greške koje ne bi tolerisala ni jedna druga politička stranka, a Srpski pokret obnove je to učinio. Nećete da kažete koje su to greške? Neću, zato što da ste se pripremili, znali biste da sam na jednu od tih grešaka javno reagovao i kazao da je sve to što je objavljeno, a reč je o nekakvoj strategiji za Srbe u okruženju, pisano u Ministarstvu dijaspore bez znanja predsjednika stranke i jednog stranačkog organa, pa je onda morala posle i vlada, posle haosa i uzbune u susednim zemljama, da reaguje i da menja tu strategiju. Da. Kad govorite o ukorima, i vi ste sami dobili ukor posljednjih dana upravo zbog nekih vaših izjava. Ukor od strane vlade ili je bar tako u javnosti predstavljeno? Pa, dobio sam. Sad je teško reći da li je ukor i da li je posljednji ukor. Odnosno ukor pred isključenje da totalno ostanemo u tom obrazovnom sistemu. Da. Ali ja mislim da to nije bio ukor, da je to nešto mnogo opasnije što je upućeno meni i što je upućeno još stotinama hiljada ljudi koji su se od 90. do 2000. godine borili protiv tadašnjeg režima zločina. Jedan od ministara u vladi, reč je o Mrkonjiću,
izjavio je da svaki put kad sretne Borisa Tadića, mogu gotovo doslovce da ga citiram, da mu pruži ruku sa 5 prstiju ispruženih i kaže 5M. I pritome ponovi Mira Marković, Marko Milošević, Dragoljub Milanović, Rade Marković, Mihalj Kertes. Nema nikakve javne reakcije, osim što je reagovano na sljedeći način. Primjerom, Rade Marković je osuđen na 40 godina pravosnažno zatvora zbog organizacije četvorostrukog ubistva Nibarskoj magistrali, ubistva Ivana Stambolića i pokušaja mog ubistva u Budvi. Sad, kao posljedica ovoga 5M, on malo evo ga u apartmanu da se malo oporavi i odmori na VMA ili kod sebe kući. Drugi jedan visoki funkcioner SPS-a. Pa sad, je li to ukor ili nije? Kaže da će platiti svi za grehove prema Miloševiću. I doda, jedan je već platio. To je bilo dosta davno kada je to rekao i tad nisu bili u vlasti, nisu bili u koaliciji. Ne, bili su. I mislio je na premijera Zorana Đinđića. Da ne govorim o tome da je sramno za ovu zemlju i ovu vladu da u njenim prostorijama i dan danas u kabinetu toga ministra visi fotografija Slobodana Miloševića, da se on naziva herojem, junakom i tako dalje. Dakle, nikakve reakcije javne na sve ovo nema, niti je bilo. I kakve reakcije na zahtev sada Ivice Dačića, umirite Vuka na vladi. Niko nije rekao, čekaj, umirite se malo vi. Nije to čak rekao ni moj ministar. Niti je rekao na vladi, niti je rekao negde javno. Evo dokle smo mi stigli i između ostalog i zbog toga je potreban preokret naše politike. Hoću do tog preokreta, ali moram da vas pitam nešto kao pravnika, ne mešajući naravno ni pokušavajući da poredim, ali činjenica je da je jedan ministar SPO-a ispred svog kabineta držao bistu Draže Mihajlovića pre nego što je bio rehabilitovan, znači zvanično se vodio kao ratni zločinac. U akciji njegovog rehabilitovanja. Ali nije bio rehabilitovan. Da li smatrate dakle da je u redu onda staviti bistu nekoga koji još uvek po zakonu je, šta god mislili o njemu, ali po zakonu je ratni zločinac? I držati sliku Slobodana Miloševića u kabinetu koji nije dobio takvu presudu. Rehabilitacija generala Mihajlovića bila je sastavni deo programa Srpskog pokreta obnove. Ako je 5M, na kojima se insistira, sastavni deo programa Socijalističke partije Srbije, i ako je proglašavanje Miloševića za sveca deo programa Socijalističke partije Srbije, onda neka to kažu. Ali to je samo jedan ministar, dakle to niste čuli od drugih. Niko ni drugi nije spomenuo ništa slično. Pa nije, pominjao je još neko iz vrha SPS-a, nego da se ja više ne bi time bavio. Da, tačno. Rekao sam vam kakva je vrsta ukora, kog ukora, ovo je gore od svakog ukora i nije upućeno samo meni. Da li to znači... nego demokratskoj Srbiji. Da li to znači da vi smatrate da u vladi svaka stranka treba da sprovodi svoju politiku bez dogovaranja ili šta? Mora da u vladi koju vodi pobednička koalicija za Evropsku Srbiju, to je bio program i ime, mora da se vodi politika usklađena, dogovorena za Evropsku Srbiju. Šta to uključuje, šta to isključuje? Isključuje sve ono što je upereno protiv strateškog cilja da ova zemlja ode u Evropsku uniju. To je dosta široko postavljeno. Siguran sam da imate konkretnije zamerke. Naravno da imam. Evo ja ću vam reći sada, ja ne znam ko sve sada u Srbiji, ala i vrana, nije ustala protiv jednog proglasa koji se zove preokret. Odmah da vam kažem. Svaka reč tog proglasa izašla je iz programa Srpskog pokreta obnove. Između ostalog, iz programa Srpskog pokreta obnove. Sad pogledajte. Sve u Srbiji što je protiv Evrope, protiv Zapada, ujedinilo se, zaklonilo iza kovčega kosovskog, iza kosovske nesreće, koju su upravo ti izazvali i najavljuju skoru pobedu i najavljuju jednu novu Srbiju koja će ponovo biti lider haosa u regionu. To govore otvoreno.
I sada, ovim proglasom, mi pozovemo svakog u Srbiji. Nema veze da li je u vladi ili je izvan vlade, da li je desne orijentacije, leve orijentacije, da li je izvan stranaka ili nije, da i mi se ujedinimo oko jedinstvenog cilja i jedne jedine ideologije, kako smo kazali, kojoj je ime Srbija u Evropskoj uniji, Evropska unija u Srbiji. Sa Kosovom ili bez Kosova? Uz maksimalnu zaštitu, doći ćemo do toga, srpskog naroda i njegove baštine na Kosovu, jer je to najveći patriotizam, i uz uvažavanje realnosti. Dakle, sada ja postavljam pitanje. Zašto, kad mi na ovakav način zapravo ohrabrujemo i vodeću stranku u koaliciji za Evropsku Srbiju, reč je o Demokratskoj stranci, da izađe iz slepe ulice, neostvarive samim tim i gubitničke kosovske politike i da ne pravi nikakve kompromise sa ovim antievropskim snagama, niti da im daje bilo kakve ustupke. Zašto su to kompromise? Zašto onda Demokratska stranka odjednom na strani evropskoj, gde nema ni jednoga neprijatelja, pokušava da traži neprijatelje? Čemu medijska ova haranga na Srpski pokret obnove, na Proglas preokreta, na LDP, na intelektualce, koji bukvalno apeluju da je minut do 12 i da ova zemlja ne sme da završi u decembru tako što će joj na putu ka Evropi i Zapadu biti postavljene barikade. Da, ali tu se postavlja pitanje zašto je cena ta da ulaska u Evropsku uniju to da se prihvati nezavisnost Kosova. Da li je neophodno baš da se to po tu cenu plati? I zašto vi na to pristajete? Ja pristajem u ime srpskog patriotizma i nacionalizma koji zastupam od 1990. godine, od osnivanja stranke. Pristajem na to da vodim odgovornu nacionalnu politiku i da ne lažem. Svi mi znamo, vi koji sa mnom razgovarate, znate da Srbija od 90. godine nema baš nikakvu vlast nad Kosovom i Metohijom. Sada ja postavljam pitanje. Da li je srpski patriotizam, da li je srpski nacionalizam od onog jadnog našeg naroda na Kosovu i Metohiji, koji tamo još živi, tražiti da ne prizna da država Srbija ne vlada Kosovom, da ne prizna kad sretne tamošnju vlast, policajca, bilo koga, da to ne priznaje, i gurati te Srbe u sukobe sa Albancima, a Albanaca je tamo više od 90%. Kome to odgovara? Vi gurate nezaštićenog Srbina na Kosovu i Metohiji u nesreću, duvate u jedra albanskih ekstremista da napadaju Srbe, da ih terorišu, da ih ubijaju, a Srbi nezaštićeni. To se u Srbiji danas zove nacionalizam i patriotizam. To niti je nacionalizam, niti je patriotizam, to je neljudski i to treba otvoreno reći. Zašto mislite da je jedini način da se Srbi izbore za svoja prava nasilan? Zašto ne mislite da oni ne mogu... Ima drugi način, ima način, to je rat. To je opet nasilo. Izvinite, ne postoji drugi način. Probali smo tu politiku diplomatskog sprečavanja nezavisnosti Kosova. Odnosno, politiku povraćaja naše vlasti nad Kosovom. Čak nije se ni tako ni zvala, ni se zove, nego se kaže očuvanja vlasti Srbije nad Kosovom. Znači, čuvamo nešto što nema. Čega ne postoji. I koji je rezultat? Koji je rezultat? 22 države Evropske unije, 27 priznaju Kosovo za nezavisnu državu, 84 države sveta, još nekoliko priznanja, pa veća polovina Ujedinjenih nacija priznaje Kosovo za državu. Znači, još uvijek je manja polovina i sad možemo da pričamo i da licitiramo ona polovina sveta koja odlučuje o sudbini sveta je priznala Kosovo. Tu ste preskočili Rusiju, Kinu, Indiju, Brazil. Rusija, Kina, Brazil ne odlučuju o sudbini ovoga sveta. Mi ne moramo i nećemo formalno priznati kosovsku državu, nećemo slati ambasadora u Prištinu, ali odgovorna državna politika zahteva da se kaže Kosovo postoji, Srbije na Kosovu nema.
Ali na tom Kosovu, na kome nema Srbije kao države, ima jedne druge Srbije koju moramo da štitimo. A to je srpski narod na Kosovu i to je naša duhovna i istorijska baština na Kosovu. Zbog toga je politika Srpskog pokreta obnove proklamovana našim programom, pa i ovim proglasom Preokret, i Evropska unija, dakle i Evropska unija i evropski standardi i garancije za srpski narod na Kosovu i njegovu nacionalnu duhovnu baštinu na Kosovu. Jel vi stvarno verujete da ukoliko bi stvari išle u tom pravcu, da bi srpski narod mogao da očekuje da bude zaista potpuno zaštićen na nezavisnom Kosovu kojim upravljaju oni sa kojima, kako ste rekli, nikako do nasilnim putem ne može da se izbori? Ako mi politiku usmerimo i u pravcu normalizacije odnosa ekonomskih, kulturnih sa Kosovom, bez priznavanja njegove državnosti, ako politiku usmerimo u pravcu pomirenja između dva naroda, zacelenja ratnih rana, a ne proizvođenja novih rana, onda će sigurno i to koristiti zaštiti Srba. Potpune zaštite, nema ni za koga. A vi vidite da tu postoji dvosmerna politika, znači da Priština sa svoje strane ima preokret kao što postoji ovaj preokret u Beogradu, bilo koga, dakle sa kosovske strane, sa strane kosovskih Albanaca koji pruža tu ruku koju ste vi pružili. Da li postoji ruka na drugoj strani? Sigurno da postoji. Čija? Postoji ogromna većina, to ću vam reći, Albanaca na Kosovu i Metohiji je za ovu vrstu saradnje. Ne, ogromna većina, ja bih rekao da je za prihvatanje, da Srbija prihvati realnost da je Kosovo nezavisna država. Ne za to da prihvate realnost da na tom Kosovu žive Srbi i da imaju sva prava. To nije baš najsigurnije osim deklarativno. Sastavni deo realnosti je sve to što ste naveli. A druga je sada stvar, što Srbija ne priznaje i neće formalno priznati kosovsku nezavisnost. Pogledajte, Zapadna Nemačka nikad nije otvorila ambasadu u Berlinu. Nije priznavala nekoliko decenija istočnu Nemačku. Sve drugo je priznavala. Najbolji odnosi, svestrani, ekonomski, kulturni, igrali su dve reprezentacije, utakmice između sebe i tako dalje. Dešavalo se na evropskim i svjetskim prvenstvima da nam se podižu dve nemačke zastave. Prva, druga, treća, kad se dižu da su tamo dve, nekad i tri nemačke zastave izmešane ili istočne ili zapadne Nemačke. Mi kažemo, ajde da učimo nešto i od Velike Kine. Pa imamo politiku jedna Kina, dva sistema. Kina kaže jedna Kina, dva sistema, ne priznaje Tajvan. Samo ima jedan problem. Ali su zato odnosi između Kine i Tajvana najbolji mogući. Ali moram tu kod tog primjera Nemačke. Samo mi jedna stvar zbunjava. Iz istočne Nemačke niko nije proterivao Nemce. Dakle, tu imamo, osim što su neki Nemci sami hteli da pobegnu. Znači, kako ćemo da rešimo to pitanje? Vodimo politiku. Dakle, kao što sam rekao, priznanje realnosti... Ali ajmo da oduzmemo realnost. Šta radite onoga trenutka kada prođe vaša politika, prihvati se preokret, prihvati se da Kosovo kao realnost postoji kako postoji i dođete do toga da je Srbima tamo nemoguće, bez priznavanja, nemoguće da žive kao što im je prilično teško da žive južno od Ibra. Gde god da odete, niko vam neće reći da mu je dobro. Tako je. Mi imamo sada različitu situaciju na Kosovu. Severno od Ibra, u 4 opštine, bez obzira na status severa. On je povlašćen, privilegovan u odnosu na Srbe južno od Ibra. Zašto? Zato što su ljudi Srbi u ove 4 opštine, u većini ima ih više od 90%, nacionalno homogeni i leđima naslonjeni na svoju državu Srbiju. Šta je loše u tome? Nije ništa loše, nego je sad ja govorim... Zašto bismo to menjali? Pa to ne može niko da promeni. Bilo koji status da se dogovori za sever u okviru Kosova ne može promenuti ove činjenice koje sam rekao, da će na severu biti sve srpske institucije i srpski sudovi i srpske škole. Sve će biti srpsko. Recimo srpska carina na 2 administrativna prelaza. Ne može zato što po rezoluciji 1244 ne može carina između Srbije i Srbije. To je jedna također manipulacija. A šta će onda uopšte carina na tom mjestu? Čekajte. Kosovo je po rezoluciji 1244 koja je nama crveno slovo. Jedinstvena carinska zona.
jedinstven je sistem na svim carinskim prelazima. Zašto se ne demonstrira kod Merdara? Tamo svaki dan roba ide, sede albanski carinici, udaraju pečat na kome piše carina Kosova i mi udaramo svoj na kome piše carina Republike Srbije i sve teče normalno. Ali samo ne na severu, na ova dva prilaza. Zašto? To našem narodu moramo da objasnimo, da na severu u ovome trenutku, odnosno već 12 godina, od 1999. nema nikakve vlasti. Niti ima vlasti institucija u Prištini, niti ima vlasti države Srbije. Niti je na tim prilazima bilo kakve carine. Pa smo imali jedno područje koje je ličilo na onu kafanu iz filma Casablanca. Zakona nema i to je raj za koga? Sigurno nije za sirotinju raju. Mi smo, podržavajući naopaku kosovsku politiku, očuvanja vlasti Srbije nad Kosovom, očuvanja nečega čega nema, od 2000. do danas platili oko 7 milijardi eura. Bačeno u ništa. Sad zamislite. Ne možete reći da je bačeno u ništa ako je pomagalo nekim ljudima tamo da prežive. Nije ljudima. U tome je problem što nam je 90% naroda na Kosovu u očajnom stanju. A tim ljudima ova država mora da pomogne. Da je ovih 7 milijardi, recimo, podeljeno na ravne časti Srbima na Kosovu i Metohiji, i južno i severno od Ibra, svaki bi od njih godišnje od države Srbije dobio po 4.000 eura, a treba otići u tu srpsku sirotinju u Velikoj Hoči, u Zočištu, u onaj geto koji se zove Orahovac. Ti ljudi južno od Ibra se ne bune, a oni su u očajnoj... Da, ali tu moram da vas pitam. Dok ste bili ministar... I šta ste me pitali, šta bih ja uradio? Prvo da vas pitam, dok ste bili ministar spoljnih poslova u prvoj vladi Vojislava Koštunice, da li vas je stranka, poput sad ministra Srećkovića, ukorila što niste vodili računa i o tim stvarima u vladi? Ja sam i tekako vodio. Znači, upravo o ovome što ste govorili, znači nenamenskom trošenju novca. Ja sam provodio politiku vlade, državne zajednice Srbije i Crne Gore i politiku Srbije. Ne zaboravite da se Vojislav Koštunica u 2004. godine i njegova vlada da su se zakleli u Skupštini da je on imao ekspoze evroatlantske integracije. Sprovodio sam politiku evroatlantskih integracija koja je trajala dok je trajala državna zajednica, jer je tu politiku gurala Crna Gora. Kad je Crna Gora otišla, pale je i politika evroatlantskih integracija. Sve što se moglo, pa i više od toga, kao ministar spoljnih poslova, činio sam da se pomogne tom narodu, ali to je bio period kada još nisu ni bili počeli razgovori o određivanju statusa Kosova, a kad su počeli razgovori o određivanju statusa Kosova, ja nisam mogao da proguram strategiju jedna Srbija, dva sistema. Da se sačuva teritorijalna celovitost na neki način, makar na nivou zvanično priznate vremenske prognoze i dobiju najsnažnije garancije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Evropske unije, za najviši stepen zaštite prava Srba uz specijalni status severa na celom Kosovu i Metohiji i sankcije za albansku stranu ako se toga ne bude pridržavala, naloge do kada se moraju istražiti svi zločini i ubijstva nad Srbima, nakon što je država Srbija morala da napusti Kosovo. Zato sam se ja borio, ali nisam uspeo, niti sam u tome, pravo da vam kažem, u ovim zahtjevima podršku svoje države. Moja država je branila neku drugu politiku da čuvamo vlast, a vlasti nad Kosovom nismo imali. Ali još u aprilu prošle godine ste potpisali statut stranke u kome se kaže diplomatska borba za očuvanje Kosova i Metohije unutar teritorije Republike Srbije. Znači, dosta daleko od tih godina o kojima sad govorite. Dakle, tad ste još verovali da Kosovo treba da ostane u sastavu. Tamam posla, nego naprosto u statutu se promakla ta jedna rečenica. To predsjednik stranke i ne gleda. Dosta osjetljiva rečenica. Ali je sve što je sporno bilo, eventualno u programski silom, prvo program se ne određuje statutom, nego programom. A program je u decembru usvojen na 6. saboru. To je najveći... Ali niste promenili onda statut i rekli da popravimo tu grešku. Da obradujem državne organe i vladu Srbije. Mi ćemo i formalno na prvoj sjednici sada glavnog odbora skinuti to
i statuta, pa pošto je izgleda statut SPO-a bio smetnja da vode normalnu, državotvornu, patriotsku kosovsku politiku, nek sačekaju još koji dan do sednice glavnog odbora Srpskog pokreta obnove da se promeni naš statut. Tu je izgleda problem, nisam znao. Još jedno pitanje o Kosovu, a to je da li zaista čvrsto verujete da će Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji biti bolje onoga trenutka kada prihvate preokret o kome vi pričate? Ne postoji druge mogućnosti. U ovome trenutku i u ovome vremenu, u datom trenutku i u datim okolnostima izvlačiti maksimalno što je moguće za svoj narod. To je srpski nacionalizam, to je srpski patriotizam. Moja treća reč u životu koju sam na srpskom izgovorio bila je Kosovo. Posle otac i majka. Prema tome, neka me niko ne uči srpskom nacionalizmu ni kosovskom epu. Kosovski ep koji je u meni završava se stihom: iako su poginuli ždrali, ostali su tići ždralovići, pleme naše poginuti neće. Neću da vodim nakaradnu državnu politiku, pošto su poginuli ždrali, neki izginu i ptići ždralovići. A ptići ginu. Šta je sa Srbijom? Mi smo zaboravili ovu jednu jedinu državu koju imamo za poslednjih 10 godina. Nekoliko stotina hiljada Srba manje u Srbiji. Umrlo 1000 i nešto sela, prazne se čitava naselja. Nestaje nam države Srbije, mi se bavimo pitanjima kojima se nijedan ozbiljan narod ne bi bavio, da čuvamo ono što nemamo i da izgubimo sve što imamo. Ne mogu više o Kosovu jer nam je ostalo jako malo vremena. Imam još puno pitanja o Kosovu i o drugim stvarima, ali sad moram da vas pitam gde vi vidite Srpski pokret obnove, recimo u periodu do narednih izbora, posebno posle narednih izbora? Pa nadam se do ovih izbora u vladajućoj koaliciji. To znači podržat ćete deklaraciju o Kosovu? Koju deklaraciju? Ono koju vlada najavljuje. Te deklaracije srećom neće biti i Bogu hvala da je takve. Ako je bude? Nećemo. Ima nekih tačaka za koje bismo glasali, da se odmah nastavi dijalog sa Prištinom, da se verifikuje sve što je već dogovoreno i da se to primeni, ali ima nekih stvari za koje ne bismo mogli dići ruku, bili bismo protiv. Naprimjer, za stav da ima nekih signala da nam je ugrožen suverenitet i teritorijalni integritet na Kosovu i Metohiji. Dosta je više bilo politike, laži i odlaži. Mi od 2000. godine vodimo politiku kosovsku laži i odlaži. Gledamo se u oči, lažemo, nećemo narodu da kažemo istinu, teško je našem narodu na Kosovu, nego mu prodajemo laži, odlično je. Srbija tamo vlada, samo što je vi ne vidite i što je niko na svetu ne vidi. Ali samo izdržite. Promenit će se svetske okolnosti, pašće Svetska unija, propašće Evropska unija, propašće prokleta Amerika. Koji, nas, šta znači ova politika? Znate šta, ja kad bi davao ocene na katedri srpskog nacionalizma, sad kažem nacionalizma, svi zagovornici ove politike bi mi pali. Ako biste vi ocenjivali. Naravno da bi ocenjivali zato što je to antinacionalna politika. Politika koja nanosi samo štetu srpskom narodu, gura ga u poraze i katastrofu. Ne može biti patriotska politika. Ali nekada ta politika, nekad prosto imam utisak da niste više onaj borac koji ste bili 90-ih, kad ste bili spremni da radite... Zašto? Pa da radite one stvari, znači se borite protiv te realnosti za koju su vam govorili da je nepromenljiva. Ja promenio tu realnost. Zašto ne promenite, da, ali zašto ne promenite onda ovu realnost? Zašto ne kažete da, svi mi govore da je ovo realnost, ali ja ću je promeniti kao se menjao 90-ih? Ja kada bih mogao, ni tada su govorili da ne može. Naravno da bih ujutru poništio rezoluciju 1244, vratio Kosovo i Metohiju pod suverenitet, pod vlast svoje države Srbije. Ali i tada, zapamtite, morali bi se praviti dogovori sa Albancima, jer naša patriotska državna politika zaboravlja da na tom Kosovu je blizu 2 miliona ljudi koji ne priznaju državu Srbiju za svoju državu. Znači, mi bismo morali sa njima napraviti sporazum opet o njihovoj vlasti na Kosovu. Znači, kad bi to bilo što bi moglo biti, da vladaju tim Kosovom, da budu njihove institucije, njihov ustav, njihova vlada, njihov predsjednik, opet uz
najviše i međunarodne garancije države Srbije za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Gospodine Draškoviću, hvala vam na ovom razgovoru, mada je ostalo još mnogo neodgovorenih pitanja, ali o tome u nekoj drugoj prilici. Hvala. Poštovani gledalci, gledali ste Oko, ostanite uz RTS i verujte našim očima.